wathi yeke lipiya gcine nguthanda umzila engabona sengithengisa umbila bathini mani kodwa khona manje belibhasi enkulu ama-A class neyinkulu akhona ukulala umama ebusuku yamfuthumeza inyuku yakabani ngithi yomntanakhe jabula abantwana bathi hure akuthi sebabona umalume belibhasi enkulu ama-A class neyinkulu akhona ukulala umama ebusuku yamfuthumeza inyuku yakabani ngithi yomntanakhe jabula abantwana bathi hure akuthi sebabona umalume uthi uledi lokabani lenzani ngithabisene sekaqedela isibani ishayile sekusele isprintshi mana ngithi imali sekabheka mina uthi uledi lokabani lenzani ngithabisene sekaqedela isibani ishayile sekusele isprintshi.